Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 30 z'ukwa 10. Muri Tanzania umuntu umwe yishwe, abandi mirongo barakomereka mu myigaragambyo yabereye hafi y'umupaka wa Kenya na Tanzania yamagana ibyabaye mu matora y'ejo hashize kuwa gatatu. Bavuga abanyatanzania bavuga ko bamwe ari ikinamico. Akanama k'umutekano ka Loni kari guhura mu buryo bw'igitaraganya ku kibazo gikomeje gukara mu karere ka Darfur muri Sudani, aho basivile bari kwicwa n'inzara bakavarwa mu byabo ndetse abandi bakicwa. Turajya kandi no muri Uganda ahavugwa isegenya cyangwa se ahavugwa imvura ikaze cyane yahiritse ibintu. Hari n'ikiramico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Tanzania, aho umuntu umwe yishwe, abandi mirongo bagakomerekera mu myigaragambyo yabereye hafi y'umupaka wa Kenya na Tanzania. Abanyatanzania babarirwa muri magana bambutse bajya muri Kenya, bafunga imihanda bakanahanura ibyapa birimo amafoto ya Perezida Samia Suluhu. Binubira kandi ko amatora y'ejo kuwa gatatu bavuga ko yagenze nabi ari ikinamico. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wacu Prime Ndikumagenge uri mu biro bya BBC Nairobi, akaba akurikirana ibibera muri Kenya. Natangiye mubaza uko byagenze. Yego koko Prida, ku munsi ugira kabiri nyuma y'umunsi w'ejo w'amatora imyerekano no munsi yabandanije mbere ubuhoho yabaye no mu bindi bisagara itare yabaye mwejo. Angibusa ko ejo ahanini yari yabereye i Dar es Salaam, Mbeya na Arusha, ariko uyu munsi yabaye n'ahandi nka Mwanza, Dodoma na Namanga ku mupaka wa Tanzania na Kenya, aho mbere haravuga yuko hoba hapfuye umuntu nubwo amakuru ataremezwa neza. Aho si rero abari mu myerekano baje baratana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano, zaja zirarasa ivyuka bikoza amosozi. Hakaba hagaragara mu masanamu kirya nino yuko hari ibintu bitari bike byononekaye, harimo no guturirwa. Ariko bivuye ko nko mu myerekano y'ejo hari abantu nibura babiri bapfuye, abandi barakomereka, ariko naho nyene kaba bitazwi neza ingene abo bakomeretse ejo bangana. Izo ntureka rero zatumye leta ifata ingingo yuko abakozi bose ba leta bokorera imuhira, kiretse abari nkenerwa cyane yuko baja ku kazi, n'amashuri akaba yabaye arahagarika imirimo. Hari ikintu umuryango mpuzamahanga cyangwa se bimwe mu bihugu bisanzwe bifitanye umubano na Tanzania byari byagiye icyo bitangaza kuri ibi bintu birimo biba? Ego, hariho bimwe mu bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu yamaze gutangura kugira icyo avuze kuri ko biraba, nk'abaserukira leta zunze ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe rya Buraya basohoye amatangazo aho bashikiriza impungenge bafise kuri iyo myerekano yadutse mu gihugu, namwe n'icika rya internet mu gihugu, bakavuga yuko ibyo ari ukwima uburenganzira abanyatanzania n'abandi bose baba muri ico gihugu. Ku buryo udatangaje ubutavuga rumwe na leta muri Uganda, Robert Kyagulanyi azwi nka Bobi Wine, bavuga yuko ashigikiye abari muri iyo myerekano. Naryo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International bivuga yuko rihagaritse umutima nuko igipolisi gishobora kuba kiriko kirakoresha inguvu z'umurengera mu guturuza iyo myerekano, rigasaba rero yuko haba amatohoza na cyane cyane kubivugwa yuko ejo hari abantu babiri bashobora kuba bariciwe mu myerekano. Prime, watwibutsa iyo myigaragambyo yasembuwe n'iki, yatewe n'iki?
iyo myiyerekano ni y'abantu ngo batanezerwe n'ingene amatora yateguwe n'ingene yagenze ko muribuka mbere ko amatora aba harabaye ibintu byinshi aho benshi mu bahiganwa canke bari biteguye guhiganwa n'umukuru w'igihugu hari ubu batashoboye kuja muri iryo higanwa, bamwe hari abafunzwe abandi mu nzira imwe canke iriya ntibashoboye kwitaba ayo matora. Rero hari abantu ivyo vyashavuje ari nabo abo bumva bari muri iyo myiyerekano. None kumenya ibyavuye mu matora rero byo bigeze hehe? Igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora kirabandanya. Mbere ibiharuro by'ibyavuye mu matora bimwe bimwe byatanguye kumenyekana bikerekana yuko gushika ubu uri ku butegetsi Perezida Samia Suluhu Hassan ari wa azi imbere mu majwi. Akanama k'umutekano ka Loni kari guhura mu buryo bw'igitaraganya ku kibazo gikomeje gukara mu karere ka Darfur muri Sudani, aho abasivile bari kwicwa n'inzara bakavanwa mu byabo ku bwinshi ndetse bakanicwa. Umutwe w'abarwanyi uzwi nka RSF ubu uri kugenzura umujyi wa El Fasher. Ibintu byateye abasivile barenga 36,000 guhunga bagana mu majyaruguru ya Darfur. Abarokotse basobanuye ibyababayeho nk'iterabwoba n'ibyo batakaje mu gihe bahungaga. RSF yahakanye kwica abantu babarirwa muri magana ku bitaro biri mu mujyi wa El Fasher. Minisitiri w'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scott Bessent aravuga ko Washington na Beijing bishobora gusinyana amasezerano y'ubucuruzi mu cyumweru gitaha. Bitangajwe nyuma y'inama ikomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa muri Korea y'Epfo. Ni inama yahosheje bikomeye ubushyamirane hagati y'ibi bihugu rutura mu bukungu ku isi. Bemeranyije kandi ko Ubushinwa buzahagarika kwanga igemurwa ry'amabuye y'agaciro y'imboneka rimwe mu gihe cy'umwaka, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabanye amahoro ku bicuruzwa by'Ubushinwa. Tujye muri Uganda aho abantu bagera ku 9 barimo n'abana byemejwe ko bapfuye nyuma y'inkangu zibasiye uturere tubiri mu burasirazuba bw'igihugu. Abandi bantu benshi baracyabura ibirengero mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. Inkuru ya Swaibu Ibrahim muri Kampala mu ijwi rya Ninda Dukunda. Uko kurindimuka kw'imisozi bivugwa ko kwatembanye imihana yo mu misozi ya Buko na Kwene ku munsi wa gatatu mw'ijoro inyuma y'imvura nyinshi yarayiragwa. Amazu yararengewe n'ivyondo. Mu bapfuye harimo umwana w'imyaka 5. Abantu benshi ntibaraboneka kandi abakora ibikorwa by'ubutabazi bamye kwimba mu vyondo barondera abarokotse. Abantu baharugwa mu majana bateshejwe izabo. Muri kahise abategetsi bo muri Uganda bari barashyize ku rutonde utwo turere turi hafi y'umupaka wa Kenya nk'ibibanza biri mu kaga kandi bishobora guterwa n'irindimuka ry'imisozi. Abategetsi muri Brazil bashyize ahagaragara imirambo irenga 100 y'abantu biciwe mu bitero bya polisi birwanya amabandi ejo hashize kuwa gatatu mu mujyi wa Rio de Janeiro. Nicyo gitero cya polisi gipfiriyemo abantu benshi, abagera ku 130 bishwe igihe inzego z'umutekano zinjiraga mu majyaruguru y'uturere twa Armeno na Pena. Ibizami byo kumenya icyabishe nyacyo biri gukorwa mu gihe polisi iri kugiregwa ubwicanyi. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wasobanuye icyo gitero cya polisi cyagabwe ku mutwe uzwi nka Red Command nk'ubwicanyi. Guverineri wa Rio Claudio Castro yahamagajwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Brazil gusobanura uko ibyo bintu byagenze. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisura FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Turakomeza mu kanya. Urukiko muri Afurika y'Epfo rwanzuye ko umuyobozi umwe mu bari abayobozi b'ishyaka rya ANC muri icyo gihugu wahanahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Albert Rethuru, yishwe akubiswe na polisi yo ku butegetsi bwa gashakabuhake izwi nka apartheid. Ni umwanzuro wavuguruje icyemezo cyo mu 1967 cyavuze ko yishwe agonzwe na gari ya moshi yari itwaye imizigo. Mirimbanyi nabo mu muryango we bari barashidikanyije cyane kuri uwo mwanzuro w'urukiko, ndetse bituma guverinoma yongera gufungura urubanza muri uyu mwaka. Umucamanza yavuze ko Rethuri wabaye umunyafurika wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel mu 1960 yapfuye amanywe agahanga bikamuviramo kuvira amaraso mu bwonko. Umuryango we wavuze ko wishimiye cyane uyu mwanzuro w'urukiko.
tujye mu Burundi ahabonetse agahengwe mu kwiyunguruza no kunywa igitoro ku bituro by'amabisi nta mirongo minini yahagaragaraga mu gihe abahora barondera igitoro umunsi umwe canke ibiri ubu batonda iminota mike gusa. Haracyari ariko imyaka irenga 4 Uburundi buri mwikena ry'igitoro aho ico bakoresha cagurwa kuri magendo. Ni inkuru tubaza umunyamakuru Patrick Wasori Bujumbura. Aha ndi kuri imwe muri station zitanga igitoro muri zone Gihosha iri mu buraruko gisagara ca Bujumbura. Yaba mazutu canke essence hirya no hino aho nagiye ndaca mu gisagara ca Bujumbura igitoro cyo kiratangwa ku ma station atamusunikano. Turashima aho bigeze ubu kuba umuntu yatonze kuva mu gatondo izi saha tukaba tugiye dushikirwe ku murongo tunwe. Nashitse ku murongo nka saa moya urana amasaha ageze uburengere shikirwe kuri station mw'igitoro. Ariko ava twaramara turashura kuri station. Naje kunosha igitoro mu gitondo ubu ndatashe. Turi mu gisagara ca Bujumbura hagati ahahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura. Nico gituro kinini c'amabus yerekeza mu buraruko gisagara ca Bujumbura. Amabisi niyo atonze abantu bashika binjira. Bo vyifashe neza nta gutonda. Dushaka rero kubakorora umuceri n'ibiharage. Duhise twinjira hise baduha kare bitwa twinjira. Kwiyunguruza mu bisanzwe tubona bitworoheye. Kandi byatujyoheye kubona amabisi yasubiye kuboneka nk'uko bisanzwe. Saba leta yuko tworohereza nk'uko nyene tukaguma twiyunguruza bitworoheye. Gifashe neza ubu nitugitonda kwera. Abatwara imodoka zunguruza abantu nabo nyene barashima ko ubu basigaye banywesha rimwe mu misi ibiri. Ubu nyene nta munyagihugu n'umwe abura ikimwunguruza. Kuko amabisi niyo menshi ubwo gusumba n'abantu. Aho ushitse unywa izari zakuye muri system bazisubije muri system. Saba ko byoguma kunyene ahubwo canke bikiyongera. Abatwara taxi bobo bavuga ko hakiri agahazi bagasaba ko bokongerezwa ama station bashobora kuronkera ko igitoro vyoroshe kuko bobo ngo bariha amakori. Kuva mu kwezi kw'indwi nanyaye essence ejo. Ama station ku taxi ziri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni make. Bishobotse bokongera ayandi ma station kuko nk'ubu uwa nkongaha ukaja kunywera mu Kanyosha nikibazo zikatuma ziva kuri zine zigatuma zija ku 15 nk'izindi. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutanga igitoro mu Burundi arahumuriza abo bakoresha amataxi asize. Samuel Ndayisenga yabwiye BBC Gahuza Miryango ko abo batwara abantu bakoresha amataxi bongerejwe ama station 2 yo kunyweshereza ko igitoro. Station imwe izoba iri muri zone Buyenzi. Ikena nibura ry'igitoro mu Burundi rigira rikwize hafi imyaka 5. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Hamasi yashyikirije umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge icyo wita imirambo y'abandi bantu babiri bari barafashwe nawo bugwate muri Gaza. Bahawe igisirikare cya Israel kugira ngo bajyanwe muri Israel gusuzumwa. Ibi biri mu bigize umugambi w'amasezerano y'agahenge yagizwemo uruhare na Perezida Trump. Ako gahenge kakomwe mu nkokora ariko muri iki cyumweru n'ibitero bya Israel byishe abanyapalestine babarirwa muri 100. Israel ikomeje gushinja Hamasi kugenda bigura intege mu gutanga imirambo y'abanya-Israel, ariko Hamasi yo ikavuga ko bigoye kubona iyo mirambo mu binonko by'inyubako zasenywe n'ibitero bya Israel mu gihe cy'imyaka 2 y'intambara. N'umwanya w'ikiramico urunana saa moya zabura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Rero yakomeje kwinubira ikibazo cy'isuku nke y'umusarane wo kwa Tanazi. Honore niwe nta kosa byo kwivuza uburwayi amaranye iminsi. N'urunana.
byihorere nta kibazo ndifasha kiri kugira ngo simba imenyereye. Reka ngufashe urabizi ko ndi umuganga ke. Wewe nimbwa yari mfashe ariko irandekuye. Urakoze cyane reka nikomereza urugendo rwanjye. Nje usanzwe ukora siporo imbwa zikagufata. Ubundi zajyaga zimfata ngeze mu rugo maze koga ariko ubusinzi uko byagenze. Ukeneye massage rero? Umukobwa wanjye ajya yinkorera niyo mpamvu nari mubwiye ngo ndabimenyereye. Hagati ariko nishimiye guhura nawe uyu munsi sinayimerutse kubona muri siporo ya mu gitondo. Nanjye ariko sinarimerutse kukubona kiri. Ahubwo nagize ngo wari warayiretse. Ego, nyereka kubera iki? Kugira ngo udahura nanjye. Oh no. Urumva guhura nawe byatuma ndeka gukora siporo koko? Ahubwo nuko rimwe na rimwe nyikora mu gitondo kare cyane cyangwa nkayikora nimugoroba ntinze. Wa mugani wasanga ariko twari tutagihuza amasaha. Impamvu niyo nta yindi, ariko ukomereza hage. Kuko ubona muri siporo byaranshimishije cyane, kuko mbere nta nubwo wajya guna nayitekereza. Siporo n'umuti w'indwara nyinshi Chris we. Ndabizi cyane agi. Andi makuru se we? Amakuru arebana n'iki se Chris? Amakuru yawe, ayakazi, business, famille. Yewe, turaho turashima Imana ko turi amahoro se. Hari ikindi subgora? Nibyo kandi anezerewe ko mumeze neza agi. Bayogira umunsi mwiza reka nkomeze siporo. Umunsi mwiza nawe kiri. Kudukomangiye warakaye habaye ikireya. Ngwino nawe rwose wirebere sori. Ngwino ndorere rwose. Hari uwakwinjiriye mu nzu usara kukubaganira. Njye ubwanjye nizaniye kandagira ukarabe. Nyishyiramo amazi, shyira habugenewe isabune kugira ngo uko umuntu asohotse aha mu bwiherero abashe kubona amazi meza n'isabune akaraba intoki. None se hari uwakubwiye ngo uyihavane? Ubu se tuvuge ko udafite amaso sori. Tuza rwose reya. Isabune yawe irabitse neza nige wayanduriye aho ngaho kugira ngo hatagira umwana uyonona. Niwe wayihavanye sori. Nigewe rwose kandi bitse neza ndaje ahubwo reka nze nyikuzanire. Buretse gato kugenda ngira icyo nkubaza sori. Mbaza rwose ndagusubiza. Bavuga ko igihe cyose umuntu uvuye mu bwiherero agomba gukora iki? Gukaraba intoki yakoresheje amazi meza n'isabune. None se wumvise bavuga ngo agomba kubanza kujya gushakisha isabune aho bitse? Hoya. Urabona ikandagira ukarabe se uwayikoze atarateganije ahantu ho gufasha isabune? Ndabibona rwose nebe nta nubwo rwose ari ubwa mbere mbonye kandagira ukarabe. Ngewe nashyize isabune hano kugira ngo umuntu wese yubahirize gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune uko avuye mu bwiherero. Urangije urayihavana ujya kuyibika ibaze nawe. Ariko rero rwose impamvu urayumva reya kwari ukugira ngo abana badakubagana. Ngo icyo ugomba gukora si ikindi ni ukwigisha abana akamaro k'iyo sabune n'iyikandagira ukarabe bakayitandukanya n'ibikinisho. Cyakora uri mukuri da. Ariko se ubundi bimeze bite ko waje wariye amavubireya? Ubu ni isabune koko yakurakaje bigezaho? Cyangwa ufite ikindi kintu rwose kitagushimishije? Wambwije ukuri. Akwa mugani hari ukuntu byivanze sori. Byivanze pe? Ubwo mbomo n'ubu rero mama wambyaye azazina hakuhanturumbura. Kubera iki? Kuba naragiye mu biruhuko byaragiye bibazi iwacu, papa na mama barabipfa kugeza ubwo bakeka ko nishingiye cyangwa nkaba naratwaye inda. Ego, ubwo se kuki batekereza batyo we? Nuko ubusanzwe nkundi wacu cyane. Kuri bo bakaba bumva nta mpamvu n'imwe yapfa kumbuza kujya iwacu. None ubwo si iki ko nyine ntatinyuka kubabwira ibyanjye na Kirisi kandi mbona bitarafata icyerekezo. Yewe nanjye sinakubwira kubimenyesha ababyeyi nta jambo umusore arakubwira da. Ariko nawe rero mbona umujenjekera. Mujenjekera gute sori? Erega hari abasore bameze nk'ipikipiki ishaje kugira ngo yake nyine ugomba kuyihata umugeri. None ukaba ugira ngo nkore iki kindi ko ntako ntagize ngo nereke Kirisi ko mukunda sori bizi. Nta kutagize reya. Sibyo? Reya nta kutagize se ubu muherukana ryari koko. Oya mbwiza ukuri uherukiye kumwitaho ryari? Iyehe urakumuhata umwanya wawe maze ujya aho ngaho ngo ntacyo avuga. Kareme ko nkwinginze rwose wamfashije uyu muhungu wawe nyine mukaba mugiye hariya hanze mukampa amahoro. Erega nyangiwe nuri. Migi ceceka aho ngaho cyangwa nkukubite. Akagabo gahimba kandi katarasha. Wari wasuzuguye none nyukavuze rimwe gusa uhita uceceka.
umutwe urandya cyane Kareme, isereri n'iseseme rwose bimereye nabi. Nawe aranyigira aho ngaho, hari icyo wabuze ngo nkiguhe ariko ureke kunsakuriza. ariko Sonori wagiye kwa muganga koko ku muntu uko bukiye nuko bwije urushaho kumererwa nabi. Ndeka ndiyumva Kareme, we nkizamige gusa ibindi rwose bindekere. Nureba ko nyogokuru nari namubuze none akaba mpamagaye ahubwo. Alo? Halo Nori. Karame nyogoku. Niko yego wambuze. Umeze neza se n'umugabo wawe n'umwana? Yewe ntabwo nyogoku. Ngo ntabwo. Bimeze bite se kunteye ubwoba Nori? Urebye navuga ngo kuva nava aho ngaho iwacu mu bukwe nta mahoro nagize. Utike Nori. Nyuma y'iminsi itarenze 2 rwose ngeze hano natangiye kumva nsuherewe umubiri wose. Imbeho ikantaha kandi ubwo ngubwo izuba riva. Nkakomeza kwihangana ariko noneho ubu ngubu rwose no kuva mu buriri byanze nyogoku. None urarembye mwana wa? None se ko wumva no kubyuka byananiye? Nkabikeka ariko we. Narabiketse sinavuga ariko nari mbizi ko ishyamba atari ryera umwana wa. Nk'ubwo ucyumva utameze neza kuki utahise ubimbwira ko. Aha, erega mubyeyi we, ubukwe bwacu bwadusigiye ubukene bukomeye. Sinari kubona nayo kugura amayinite ngo nguhamagare. Kandi bambwiye ko wambuze. Wapi ni bip? Namubipye arampamagara amubwira ko ngushaka. Nori, uhamishe telefone yawe hafi yawe. Ikibazo cyawe ngiye kugishakira igisubizo. Ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka mwana wanjye. Uhumure rwose ndabikemura. None se urabikemura kuri telefone kumbwira ngo nyihamishe hafi nyogoku? Egerayo. Ndakubita kandi. Ndakubita. Kandi n'imfata icyemezo ndakubita. Ndakubita kandi. Ndakubita. Ndakubita. Niseze musitoni ndakubita. Ndakubita. Aho inyuma habaye iki? Sibarandira isa na Mutoni wase banze ko yicara mu mwanya we. Ibyo kaze havuga nibyo Landry. Ngewe sinshaka utwo dukoko afite mu mutwe we teacher. Ariko mwagiye mureka kwirata. Teacher muze afite inda ku myenda no mu mutwe. Najye kwicarana na musaza we Kazehe. None se ngewe narenze ko nzifite. Harubwo narenze ko zankurikiye. Ihangane ceceke muza. Niko Mutoni wa. Nawe Landry. Ntabwo muzi ko atari byiza kunyuzura undi mwana bigezaho. Erega tugiye kubona tubona inda zirataruka. None siragira ngo natwe tuzazirware teacher. We singira ngo muzirware ariko si uko mwari kubyitwaramo. Bahise bamahagurutsa baramwirukana. Mwari kubimbwira nkabikurikirana ariko ntimukoze mugenzi wanyu isoni. Ndamuzangwi no nkubwire zana na Kazehe. Niko muza. We na Kazehe muragira ngo tuzakora iki koko? None se twakoze iki teacher? Kare barandire batwiyenjeje. Ahubwo nje buri utahinguka naringiye kurwana. Sinaye kwemera ko bakomeza kumwaza mushiki wanjye. None se mbabazi. Nk'ubu muheruka kwiyuhagira ryari mwabana mwe? Kwiyuhagira? Twebwe twiyuhagira? Ntago nabyibuka kuko hashize igihe kinini teacher. Murabyuka mukaza mu ishuri mutiyuhagiye, imyenda yanyu itameshe, maze iminsi mbasaba kwiyogoshesha. Nabyo ntimwabikoze. Natwe ntabwo ari twe n'ukuri teacher. Ubusugira ngo twanze kuza kwiga dusa neza nka barandiri cyangwa ba Mutoni wase koko teacher. Nk'ubu hashize igihe nta sabune dufite mu rugo iwacu. Ntitwabona uko tumese cyangwa ngo twiyuhagire. Ni ukwicisha amaso no ku birenge twagiye ku mugezi tugaherukayo. Ubu kwezi kurashira ukundi kugataha Pasikari na mukobwa jana nta utekereje kugura isabune. Nibijumba kubibona ni ikibazo. Turya ibya hano ku ishuri tukazongera kurya tugarutse. Ibintu mumbwiye birakomeye cyane yemwe ba. Nukuri ntabwo tubeshya. Amafaranga babonye yose bayajyana mu kabari. Ubundi bagataha basinze bakarwana. Mbaretse mukaguma mu ishuri rero naba mbateje umutekano muke. Kuko abandi bana bikanze inda none rero mugiye mu rugo. Ndaje nkurikirana ikibazo cyane. None se teacher. Ndakumva muza. Ko ushize wampaye kari kambwira ngo ibyacu urabikurikirana ntuze. Ubu none urazi iwacu tubwirira ababyeyi. Umamagaye maze kumwuhagira muhaye papa we ngo nkwitabe nyogoku. Ubu se nakubwira ko meze gute koko nyogoku? Burya ko twamaze kuvugana nkavuga ngo reka niyandayande mbyuke. Birumvikana utabyutse nta cyakozwa mu rugo rwawe.
ariko nagize ngo ndabyutse koko iyi kintu kimfata mu nda kiranguguna ndaribwa cyane numva ngiye kubura umwuka neza nyogoko aho kindekuriye rero mfatwa n'isereri n'ubu tuvugana rwose ndasaba yangwa. Urasaba yangwa mwana wanjye? Nakubeshya bimaze kunyobera nyogoko kuko hari amasaha yo kumanywa agera rwose nkumva ameze neza. Mu gitondo rero mba meze nabi byagera nimugoroba imbeho ikanta umutwe ukandya yewe niba iyo ndwara igira ngo ntagira icyo nikorera mu rugo rwanjye byaranyobeye. Juriti ni umwanzi udashaka kugira icyo wimarira Nori, arashaka kuguheza hasi umugabo wawe agatangira kukwinuba kabiri nari mu rugo rwanyu rugasenyuka. ngo iki nyogoko? Umuhemu ndamuzi bahereye kera barwanya ubukwe bwawe babonye butashye rero barushaho kujigima. Ugiye kuvuga ko bandogeye mu bukwe rero? Uwakuroze si uwakure atuye aha hafi munsi y'urugo. Ubu ndicuza icyatumye ntumira nyirabahanyu uriya ngo ni nyiramajangwa. Nyirakuru wa Matiyasi se niwe uvuga nyogoko? Uwo kera ngo yari azi yuko uzabana n'umwuzukuru we yewe amenye ko washatse Nyarurembo rero yatangiye kugira ishyari ku buryo bugaragara. Ariko se buriya yabonaga ngiye nakwemera Matiyasi uriya bitaga amajyanje ari koko? Ariko sinzi impamvu utamubonye rwose aho yari yicaye yahekenyaga amenyo. Kandi rero nyogokuru nawe ubu ntacyo uri kumfasha rwose uretse kuntera ubwoba. Humura ntacyo waba mwana wa, ibuye ryagaragaye burya ntiriba rikishe isuka. Ubu se ndabigenza niko na Karemera rwose amereye nabi ngo njye ku kigo nderabuzima. Rekana na Karemera uwo wigira umwana w'ejo. Tegereza ndagushakira umuti uzajya wiyuhagira mu gitondo na nimugoroba. Ubwo si wa muti urangeraho gute koko nyogoko? Burya se nivugishaga wasinziriye Leya? Wamvugishije se wambwiraga ngo iki? Wabona disi wambwiye ijambo ryiza nasinziriye. Nagushimiraga ko waje kumfasha. Hari imirimo ukora nkabona ntasanzwe nyikorera neza nk'uwo ahantu harasa neza cyane. Pardon mba nakuvunishije uvuye ku kazi biragaragara ko unaniwe. Ndarariwe cyane kiri ubu rwose iyo umunsi w'ejo utaba uw'akazi mba nirariye hano ariko nyine ntibinashoboka kuko nta mwenda nzambara ejo nagendanye. Ntugire ikibazo Leya, uyu mupira n'ubundi ntuwukaze cyane, reka ndebe ko ntagenze nkugeze iwawe. Ako kiri Karame, ndavuga ngo ndananiwe nkavuga gutaha ukihutira gushaka ko nta kintu njyane koko. none se urumva nakure kukagenda n'amaguru muri iri joro kandi uba witanze ukaza kumfasha Leya? Nta nubwo ubabajwe nuko ntaraye. Abasore baragwira ni ukuri wowe nayobewe uko uteye rwose. Noneho bigenze bite ko mumpamagaye bwije mama? Leya ndagira ngo uvuge igihe izazira mu rugo none ahangaha nasabyumva kugira ngo ampe amahoro. Ako se mama wowe na papa none iyo mikino murimo n'imikino nyabaki? Narakubwiye ntisamagaze ku gakana avuga ko nagushingiye rwihishwa none rero nguyu mubwira igihe uzazira mu rugo rwose. Muzi neza ko aho ndi nahajyanwe n'akazi. Mutuze rero aho nzabonera umwanya nzaza kandi si kera. Erega ibyo uvuga byose arakumva. Ubwo yabyumvise nyine ko nzashaka akanya nkaza vuba. Hanyuma ibyo mutekereza ngo narishingiye cyangwa ndatwite siko bimeze rwose. Ariko si ubundi Leya wabuze iki gushaka umugabo nk'abandi bakobwa koko? Ubu ko kuri umukobwa mubi ku buryo wabuze umusore ugukunda. Leya azakora iki ngo akiri iki gitutu cy'umubyeyi we? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bamwe ikinamico urunanani nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko muri Tanzania umuntu umwe yishwe, abandi 70 bakomerekera mu myigaragambyo yabereye hafi y'umupaka wa Kenya na Tanzania. Imyigaragambyo yamagana amatora ya rusange yakozwe ejo kuwa gatatu muri Tanzania. Amakuru yarabuwe na Nina Iradukunda, twafashijwe na Lando Gendi Prudence Ngiyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Rararyana. Thank you.